Tidak atuh ya guys. Tidak guys. Saya mah subuh bangun sholat subuh. Iya. Tapi bohong. Terus siangnya kemana? Membantu ibu. Ibu masak Di cumi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu. No. Nah, itu agak keturut ayam sematu. Tonton, Jangan cemburu. selamat malam, selamat beristirahat. Hei, dirinya rumah sakasep. Iya, Kasep. Seperti siapa kasepnya? Abi, Berry, Prima. Prima. Oh, si buta dari gua hantu. Hantu. Atau si jeding ti warung ojil. Guys, Guys, apa? apa kabar kamu di sana? Iya, baik. Si Ait sama dia. Aina nuju sholat heula isya di masjid. Bolehnya tidak sholat. Kita aman. Nah, nuju datang bulan. Bulan. Bolehnya datang bulan. Hanyir atuh. Gigina ompong. Gigina ompong. Guys, Guys, sedang apa di sana? iya. Sedang apa? Kekali. Nah, guys, Apa? aku Apa? di sini menunggumu Iya. untuk apa? Kali kejagaan. Masakan. Guys, guys, guys. Apa? Hey, jorang. Guys, aya nu jorang, saha nu jorang? Ready? Naon gitu? Nonos. Guys, Apa? malam ini makan apa enaknya? Nyanyi. Guys, Apa? malam ini kita makan apa guys? Gehu. Gehu ceune. Iya. Amis. Terus habis makan malam kita lanjut ngopi. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Kudutna naon? Jarum. Jarum jahit. Alah. Kopinya apa? Baikon. Kacau. Kopi naon cenah? Baygon. Baygon. Guys. Guys, Alah cucur. guys. Naon? Besok hari apa? Hari Rabu. Hari Jumaah. Hari Jumat kita harus Ngojay dulu dong. nah, besok siang biasanya di hari Jumat kita kemana? Ke Jid. Nah, untuk melaksanakan Jumaah lagi. Cagang aing geuing. guys, Apa? jangan lupa ya besok sholat Jumat di masjid masing-masing. Mang Uip. Mang Uip. Nah, habis Jumat hari apa? Hari Senin. Hari Sabtu. Nah,
Hari Sabtu waktunya long weekend. Sombong amat. Wih. Gen. Hari Minggunya holiday. Sombong amat. Guys, Apa? hari Minggu holiday. Kemana? Iya. Ke Bandung. Naik apa? Naik bibin. Naik bibin Nusaha. No ai. Bos nasabaraha. 1000. Menang naon? Marebu teh menang naon wae? Wama holiday, wama molor day. Alah. Kredit kacau. Tidak atuh ya guys. Tidak, guys. Saya mah subuh bangun, sholat subuh. Iya. Terus siangnya kemana? Membantu ibu masak di cumi. guys. Apa? Kalau hari Minggu tidak kemana-mana. Si teteh can ka dieu. Ada laguna cek aja. Gini lagunya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu. No. Tidak agak turut ayam sematu. Apa? Gimana guys? Me. Suara maung. Nah, suara hitut maung. Hitut teh. Suara hitut kuda. Ya. Oh, aduh juga. Iya. Juga pular. Gua tadi suara. Guys. Dipotong di kabut, dipotong di kabut, Gua aja. ditonton jangan cemberut. Apanya guys yang ketekuk? Bibir. Dipotong di kabut, Guys, guys, Apa? aus tidak? Ente. Sombong amat. Aus nanti kita kopi. Woi, Apa? udah pernah ngopi belum? hilangkan Diam-diam mbak, ngopi ngopi. hatimu. Mari tonton perjalanan Wajajang. Moga kita semua bahagia. Yeehaw! Guys, diteruskan dulu. Jalan ini Wajajang. Cemburut, like, komen, like, bunyikan lonceng. Apa? Si Agan kalau tidur ngoroknya gimana suaranya? Astaghfirullahalazim. Dipotong di kaput, ditonton jangan cemberut. Guys, capek ah. Dipotong, ditonton, ikutin terus. Jangan cemburut. Nah, ikutin terus. Wajajang Yang selalu setia menemani. iya dong. Dadah. Menghibur saja, hilangkan rasa gelisah hatimu. Mari tonton perjalanan Wajajang. Moga kita semua bahagia. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ha 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 ha.
Pak Jajang.